Ang question nito bumburo diyan may isang bangkay iti lalaki iti narecover tayo nga ron. Ah, nakaawat tayo iti report illegal man manipod di kita tamtameng iti barangay ranger officer kun iti hunter iti paset ti barangay Maananteng isod gabuna nga ah, ah, nangiwala tayo nga ron iti may isang retrieval operation kadwa tayo iti MDRRM ah, coming ti PFP ken iti Philippine Army nga nakabase iti nga tulsona ket nagkukuwid kami ron tatlong pesta kita income retrieve dito cadaver nga naduktalan iti kabanbantayan sulsona abayon Mm. Roger. Okay. Ano digiti rason sir no apay nga nakadanon deti biktima ti kamanbantayan ken taga-ano deti biktima sir. Kalpasan nga na pakaamo iti Viber group ti MDRRM mo tayo ket adda iti may nag-coordinate kanya tayo nga pamilya nga nagapuy iti barangay Hilario Banna. So dakano kita mapupuhawan sa iti kaming ti pamilya iso nga nagtagos tayo may nag-coordinate ka na tayo ken insigida binigdik nga dahil na-recover tayo bangkay ket iso dahil ti kaming ti pamilya daw pukaw. Ket sigun ti interview tayo kada iti kapsat na ket nagpukaw pa lang iti biktima iti September 18. Dito ano ti bakit agyayat kada iti kapsat da ijay para iti sarat. Ngem at iti gundaway ito tanto bakit agtalaw. Pagmagnga nga gawid ko iti pagtaingan dito ilariman na ngem nagsanggasat ta dito iti September 18 ket na nakadanon no dihid binayaw awanen bumburo dyan. Okay. So kahit nasawen, asla dati time na lahat ng dumag, agpuaw lata, dito biktima, yung DJ tinood di September 18, itinood din nga nakita na dito biktima, sir. When bumburo dyan. Okay. Kumusta sir ti pa nang iwayat iti postmortem examination babay iti attending physician iti doctors iti biyang ti Sulsol Ilocos Norte kung adati nakita tayo sir nga malaksid iti anati pon ken gapo iti panakatay iti biktima sir. Basta iti examen ti arrange doktor tayo bumburo dyan ket amo ti makita nga foul play ket dito pigit ti bangkay ket partially decompositionan bumburo dyan. Okay. Nagso group sa okay. How come nga na-determine iti pamilya deti biktima sir nga isudmed lang sa pulen nga bay nga sa pulen dan sir? At iti coordination ti MDRRMO tayo ti kabangibang paili ken itawag king kuana ken send na send na di description di bato na recover ket ken adati nakita da nga iti respond yan di may isang atakyag dito biktima bumburo dyan iso ti mailasin dito kaming ti pamilya na iti biktima. Okay. So aminado mo na diti pamilya da sir nga diti pa nakatay diti biktima sir? When bumburo dyan ang moment ti basta dito itutuwada ko mata inlawlawag mi kanya in palawag mi no kasanot kadayo di nakadanunan na nangato kami ng bumburo dyan kasi di biutik tayo may sulsura pa yaro di ti kabatugan di allege ka nakapnagan na bumburo dyan. Okay. Okay. Sir, so handling nga narigatan nga nang ibaba diti bangkay po hero sir. Dala basit bumburo dyan kung may imagine tayo at manipod di kalsada ingana di nakatnagan nakakitaan da nga nakaisadsadan dito biktima dito pagay ayusan iti tanong dito naunag basit bumburo dyan nasurok nga 600 meters nga dito rescue rope ti inosarmi bumburo dyan tapno madanon nilaeng. Okay.
Okay, sir, andi ang kurumantin Bombo Cristal no dapat digiti pa location na Bombo Cristal. At kami sa lusugin kay Pupulis Captain na Damo. Okay, maraming salamat, Bombo Roger na imbaga. Ngal daw mo, Apo Hepe. Yan na, natin pagmatngal mo. Apo Hepe, manot tatawan na dati biktima? Bali dito yung biktima, ma'am kita 67 years old. So, may isang senior citizen. Awan matlaang iti diferensya iti panagpampanunod na dati nasa o nga biktima, Apo Hepe. Siguro yung istorya rin ito yung kakabsat na Ma'am Crystal. Ada ka nung kapkabaw na kaminan ka na nung kasi nga dito mailiw siguro kaya pati agawid dito talaga balay at barangay Hilabio. Aglipas lang tayo ni pag ano na di balay di kapsat na di sarat na detahan na magmagta at pagpagnalata. At dapat hindi gundaway hindi man rin nga nasa law di patrol sa hindi nga sultuna nga magmagnaman yung suna hindi riyami nga sultuna isod nga muna nga sinalusod no tagano kung ibagana ikay hilabyo ba na iso nga na inas-atisan na iti tapan din tulog Ma'am Crystal. So, agkabaw dati nasa o nga biktima na Apo Hepe. Kadaytat nga time, Apo Hepe, awan ti kadwana iti balayda no apeng na nalibasan dagiti agbantay ko iti pagtaenganda. Dito yung biktima Ma'am Crystal ket ti namang paspasang bay ket poking ko ano ket kapsat na iti sarat. At the same time, gupubra kano yan ti may nga junk shop nga kukuamit lang dito katugangan dito kapsat na. Tayo ko na dan, istorya dito sa kapsat na tiban na ket nukas dyan nga kayat na ti agawid. Ko na, iliw na, siyempre sa bali mo lang tayo barangay na talaga nga barangay na iti barangay Hilabio. Papilit na lang tayo kayat na so yung magpag na agawid na Congress. So, masansan dating ar-aramiden nan, Apo Hepe. When pasangsan Ma'am Crystal kunada na minsan na rin namin dua itim month of January and February kasi naman din naramin na kaya tayo ko na adapay one time before dito pa nagpukaw na September 18 kat nasa law di patroller tayo man dito na ito Solsona area tayo Solsona Ma'am Crystal. Okay, maraming salamat, Apo Hepe. Back to you, Bombo Roger. Okay, sir, once again, maraming salamat. Kaniti oras manin nga nakinumad estasyon di Bombo Radio. Malaksit, sir, na dahil tiket mo pa yung inaling nga pamaligip kadigiti kay Lian ti Sulso na. Kuwet, sir. Ano, Bombo Roger, Ma'am Crystal, ibang pangal na tayo. Thank you very much.